Balese private unang penim jingi Jesus Christ. Udang don kam lese. Naka bantaki kon berreu. Hakanega slan jong rega daw. Ya ka bakindang yo snow. Ya ka jingi lap ya ka tin ka jong blay. Ya ka jingi lap ya ka jing penim leng ba do kon be u Jesus Christ. Balawan siya ka nagpertay. Naka bantaban penim yung kinong pop ki bejat bat ki barang. But ia kena ke gospel jong jing penim ong hak tin ke jong blay. On ya lap hadu ke bekot ke pertai. On ya lap hadu ke bekot ke pertai. Kabamot ba onom dan ka wayu kari. Kabanum yo ia ka jing ya lap ke tin ke jong blay. Kabanum yo snow ia ka jing ya lap sabang Jesu. Ya tin ke jong blay kala dap ya tu ingi kata. Dei kena ke gospel jong ke jing penim. Dei kena ke kubur juga ketin ke jong ublay. On ya lap hadu ke bekut ke pertai. Tat onda hangta kan long ke bekut. Kacing muat ber kacing temuhi ke long ba. Ublay kwa ba ke weiru ke bensem kan jana. Lada kinget ni kenum ngai ru. Dai ban ya lap. Dai ban yo ban pensiau let's say. Hawai pa wai ujing tau. Ubayem ubriu ubayem ha kan ka sla jong rek daw. La ringi pet ya ka jing roistet ka jing yalap ka gospel kini gisni. La yalap ka gospel dai tang ka jing yasai. Dai tang ha kan ka ba marmet markmat. Rai le lap lembah ke internet. Lembah ke YouTube. Bon kino yalap mentah. Kidan la ka jong ka channel. Ban yalap yu Jesus Christ. Bat benai ke kubur jong jing penem jong ublay. Bat kan ne kale rap ya kaban penstat ya ke jing lap tin ke jong ublay. Bat wat hegiri ke bompat long Kristen. Lana hegiri ke ba unong ya lap umpat boy de kamet la jong. Umpat boy mark mat pan ya lap. Ya ke tin ke jong ublay hendrai ki bru ki lap pan yo. Ngau ke jing lap siapa ngu Jisu lembah ke mobile. Lembah ke internet. Lengba ke YouTube. Di namar kata yidon ke jinget ke baskan. Ba kam slam shoot let's say. Ba ka way pa koy keri. Wat way pa way ubriu ba em hakani ka slaju ngri kendaw. Un siyo singaw ya ka jingelap syapang. Ka jing penem lengba do Jesus Christ. Ka syong sa kamon jong utaw brio. Laun pediang ne am. Ya kata ka jingelap. Ya ketin ke jong ublay. Namar kata tongin duai ublay. Na kabenta kane ke pertai ke banging yam. In duai bo ublay la dalong ke mancung un isnay ban pensotho ye kinong sensar jong kane ke pertai. Hakaba kinla ya kaban ya sothu jingmon. Ban la ban wanra ye jing song sok ke jing song singai. Haka pertai berkoi kiri hakane gari ke jungiru. Bangin yo ikajing syakri ke balai luit. Yo blay. Bangin yo ban yalap. Daka man ke balai luit. Bangin yo ban yalap yu Jisu. Ya ke gospel. Hagade geri India ke bakrau bat ke bayar jungi. Yui ki enki ki dak shin hakini gisni ki por belalai. Bakadon war ke jing persyang ban kanglan. War ke jing yalap ya ke gospel. Kita ke anti conversion law. Anum sya ban penkela Kristen jubor yau nunu brio. Henry kanyam Kristen kam jupen bor ya no. Kinang yalap kim jupen bor ya no. Banwan ban kela Kristen ban priang yu Jisu. Henry kisu yalap ya ke kubo. Ya ke gospel jong jing penem. Ya ai ka mon ka balai loy. Kaju ka kubor ke jong blai. Ka bau ai ka mon balai loy. Yang iki brio. Bangin nyat ngin priang yu Jisu. Kum juru. Ai bagri India kan sotu ya kata. Ai bikin sensar hapo keri India ka jungi. Kin sotu ya kata. Bangi ki Kristen. Ngim jupen bar ya no ban long Kristen. Ngim jupen bar ya no ban priang yu Jisu. Ngisi yalap ya ko kubor jang jing penem. Kamau Jisu ong kilai cika pertai. Yalap ya ke gospel.
nyenam penbor yeno andai nyalap ya ke kubor jeng ke cing penem ke jong ublay na bau blay lo kata-kata ke pertai kat bau lo ai tino ya lo kon bala kamar we bau we lu banget hu unom jatsu andai unyo ya ke cing ke bopom cukot to blay kurku ya ke cing slok kot nang untuk buram cunggu amen